कुल्लेट को तिनी पर्व 11 पद एते 26 पद पत्रा सुंडिये केन हो को तारे जगारे तना लोकेलेन एन हो दो पत्रास ओंडो जोन आरे सब इळंगियाना इमितेरे सोबेन हो को दको टटकायंते सोलमोना पिंडिगी नुतुम राचारे ako taiyeken taare ko nir hundi yene ente sangi hoko hundin tene nelkette patras inkui kajiet kuwa e Israel ren hoko nen hore hobakan tia lagit ape cina aria ape tatakau otana aling do aling epe ete ci aling isorling man mana tinggi tene mente nen hoe bugin ichiki i lika cina aria ape do nen leka alepare met uruye ketepe nelle tana Abraham ondo Ishak ondo Jakub teko seba salaitan isor abu e munuren apuko a isorge aya adasi Jisu man manarange ima iye en Jisuge ape do kurusure goe ichi lagit pe sampau ki iye Pilato ini a aruwe lagi de uru muliket rio ape do Pilato samanang rege kapia ayana en Jisu do parcini ondo sari doromge paiti tani taikina mendo ape ini bage era ataite Jisu bodolte ho ko go ekini mido ho Pilato a era ataike mente a eta arepe guari kida ape do sari jibon imako tini itope go e ichiki iye enrioge Ishor ini go iakan koete jid ute hureki iye ondo alege inaria sari saki ko tanale Jisure bisa sokette aya anutum ria pe ete na adope neliten ondo pe urmiten nen hodo homore kere iyana ape samanang re tinggue kene peneliten lika ini ido Jisure bisas kettege pure lekate bugin uteriana ente hagamisiko ape ondo apia murobikoge nen Jisu do Ishor kulle ni masige mente kape atkar urumli ite nen leka kurusu konture go ehiri lagit dope sampau ki iye mente bugile katen atkare tana Ishor kulle ni Jisu masido kurusure tukui namanya mente Ishor ge aya munuren kaji udup ayar kuwa mucate udup nitir ayar irilida inage nelle kalikate Ishor do pure hirikida inamente pa poete mon biurepe ondo apia ajibon bodol kete Ishor taate hujur wepe enredo apia apa poko Ishor do kemapia en lekape paiti redo प्रभु ताते आपे लगी जी जीवन रे रीते हुरे पेतान नामा पे एको नामे तिया समय दो हुजुए ओंडो ईश्वर दो आयार रेगे आपे लगी सला काई हरदु उनी जिसु मसी ओंडो अमिसे कुलते ये ईश्वर ओंडो अमिसे सोबेना ako nama lekate auri bayruwe jong Jisu Masih do sir me disum rege tain te hubawa inaria Ishor do munuren parci kaji udub ayar ko likate kaji maskal ayar let taikina
ईश्वरा काजी उदुप आयार नहीं दासी मोसादो नेलका काजी लेदा आपे सेवा सड़ाईतेन प्रभु ईश्वर दो आपिया निजरा हो को तलायते आपे लगी आइन लेका नहीं मिडो काजी उदुप आयार नहीं कुलिये आए काजी पे तिया सोबेन काजी को आयु में पे ओंडो इना को मनातिंगे पे ओंडो जा इरियो एन काजी उदुप आयार नहीं काजी तिया काजी को काए आयु में इनी दो पूरे लिखाते ईश्वरा हो को तलायते आतम एड़ावते उजेड़ उवा सारी तेगे ईश्वरा काजी उदुप आयार नहीं सामुएल ओंडो आए चनाते ईश्वरा कुरान काजी आयार उदुप केन को सोबेन कोगे एन लिका हुबा ओ दिन को रिया को उदुप आयार लेदा ईश्वर आया काजी उदुप आयार केन को लिकाते काजी किरियल तिया आशीर्वादो नामेतान को दो आपेगे आमा बंशोरेन को लिकाते आइन ओते दिसुमरेन सोबेन जाति किलिरेन हो कोन आशीर्वाद को मेनते ईश्वर अब्राहम लिकाते आपिया मुनु आपुकलो ओए तोले तोनल सिद नियम दो आपियोगे हानाटेंग लिकापे नामिया इनामेन तेगे ईश्वर आया दासी जिसुई सालाकी इये ओंडो इनी आपे सोबेन को एटकान पापो पाइटी कोयते बियु रुए के पेते आया आशीर्वादो इमा पे का मेनते परतम रे आपे ताए कुलकी इये निका काजी केते पत्रस आया जगरे काजी मुचेट किदा।